hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu mutentamanga aluhunda muzanga ruchengi ifugudinda lelo kudiwana chengi hampepela ronastreshi kudikwasha mana amukanda wanzambi mwifuguda lelo nakole kichengi na diwani de chengi ne bambu dami mana kwami ronastreshi kuhanjika hansangu yikwawo mutu wansangu wasweja kulema kushishika mukanda wanzambi chuwani ne insangu yeniyi idi mukanda wanzambi tahindi inehi nechimuneru kimwichunga da Zambia nimnaitika ikeji mamudi ntangishiru yimu yasweja kuteka na ntangishiru kushimuna nawo antu eji mahano wa maseki yanyana kanzambi mwifukuda lelu chubakulenu mukanda wa Nzambi kono cheshiku wana kwesikana mukanda wa Nzambi ntangishiru yeniyi yalonga tahinde nehi mwifukuda lelu nate ntamine bambu dami mukulumpi gift chibangu ukunkwasha kulonda nchweshi kuhanjika ansangu yeni hamu na yena mukulumpi chibangu chikeni kulongeshile chifukudinda lelo vudeman mwani mukulumpi omuzanga likudiwa na chengi mamweni mwani chweshi kubakula mukanda wa Nzambi chuwani muna washi Nzambi ansangu yeni ya kutenda nao antu age mahano wa maseki hiyanyana kanzambi kuiji ntangishile mchidi eni mwaitio data indi imani naiti audehi mukutangisha kwansa ngwe wahi dichi kud antwa mavuru chukana kutiawo ansangu yakutena Yesu na wafwili nyilonga yawo amjikiro wasanga wahanda munchuku mkuwela kumona uwo mwahaye nyaka dichi kwesika kuikwasha ko ni muyoma yengi na yengi nambujoki mwaya izida Nzambi wena atachika nkosha ne kwiji eji mwechudanyana kanzambi imani ntangishiri yeni yenda itekana nimu ipompelu nimu mabomba wanchu imani mwichunga deshinda Zambia sweje nimu ibomba dimu dateka nakai imani nechumuna anuki trading na kushishika deni fuku nyevuru yetu yakatataka social media twawa na mkuru mpi wateka na mpu ijina dindi Pope Francis na oshima pampama vulu na kuleja antu nindi antu age mama seki yanyana kanzambi. On this final day in Singapore, September 13th, concluding his trip to Asia and the Pacific, Pope Francis spoke to young people at an interreligious gathering. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths.
Understood? Ndi anthu age mama seki yanyana kanzambi kwesikana mkanda wa nzambi mwanta gift ntangishireni eri munatonja kinenu intangishirye muchidoyu ine kali yorokaku enga ela yena kudi wena wana mone ine kadehe mukakuyilombola wena une kadehe mukakuichwamina wena ilanga mazu inda kutena nekwishi ninde anthu age mane kala nyana kanzambi o mazu ya nekali na kwanika mkanda wa nzambuko niko ya mkanda wa nzambi mkanda wa Yohana omuchimo kana kuchulumbwira chaka shinshi mukanda wa Yohana omuchimo ausonekerere kudi ana anthu ana mukwerede mwanta Yesu Kristo dichi china kusonekera kudi wena wakuyanukisha chatera kukana kuhandao ninda atera kwikala chambu hanocho muna kuhandeni na no wanchamba kwao wanchamba kwao nekana kuitena dichi nekana kwambula chaka shinshi neye momwekana kuminka omazu kudi yena spiritu wajira dichi mukanda wa Yohana omuchimo mu chapter 3 ya mukanda wa Yohana omuchimo mu verse ya 10 neikafambi kutachikira verse ya 8 na kushimuna nekwiji ona muntu nekadena mukwera mwanta Yesu Kristo na yena atwale kangana ukana kuputolako yena watwale kangana ko bukukana ukakera mukonga mwayo kinga kwa nzambi na ukanaona ukenga ana kana kumukwerera yena mwanta Yesu Kristo diana afumi mvesi ya 10 nindi kweniko diko kuchu kweniko diko kwa mwekananga anyana kanzambi ni anyana ka diabolo muntu wabulanga kwila yalonga hera wabulanga kukenga mana kwindi hiwakode nzambuko dichana ambuli tunati na 10 yuma yedi na 10 ninda anyana kanzambi diane kana ichuma china kukana kwila wakwechu mvesi ya 9 muntu wavalika kudi nzamba atwala ngao na kuputolako mulonga mudi yena mwekala chisemwa cha kudi nzambi dichana atweshi kutwala na kuputolako mulonga wavalika kudi nzambi nao kweni kudiko kwa mwekananga kwa mwekenanga anyana kanzambi ni anyana ka diabolo dichadi yuma yedi anyana kanzambi ni anyana ka diabolo kwesikana nao mazu tushindule ndiro hasangeni kama na kwesikana mkanda wa nzambi kudi anyana kanzambi kudi anyana ka satana man dichi anyana ka satana yanchwa mchidini heno kanda tushindule hansangu ya wanyana kanzambi chitwavari kanga hano amaseki nei anju anavari kikudi iyara na mumbanda chitwavari kanga chudi anyana kanzambi taindi chudi anyana ka satana chumwani nekutara mukanda wa nzambi anchu ejima chatachi kumwana mukanda wa Roma mu chapter 5 verse ya 12 kana kuchulumbira nao dichi kudi muntu omo inshidie kana kuiza mpata ya munu mwishina yekana wana kushikena anchu ejima mulonga wejima waputole dichi inshidine kana kufumina kudi muntu watachi diye yena Adama dichine kana kufuma kuda Adama inekana kushikena anchu ejima dichina watu na kukana kuvualika tuna kukana kuvualika anchu anekali akwanshidi kumeswa nzambi anekala kwa wenye kumeswa yena nzamba kokonga mabura kengai yena nzambi ni David ni yena akwikana kuchimona hanyuma akwirana akongide mabura kenga yena nzambi kutala mukanda wa Masamu mu chapter 51 ya mukanda wa Masamu yena David hakushimuna chaka shinshi ochine kali mu Masamu chapter 51 verse ya 5 nindi mwalala ami amvweli mukuluwa mama ya mwangimitiri mwishidi bane kwiji mama indi waili kwiji na kumwimitira muchiputa indi kwiji maidocho kwinemwani na kulumbura nindi yena wavwalika kunshidi nikana kuvalika kuindumu kwa nshidi amvweli mukuluwa wadinga na chisemwa cha nshidi dichi David na chinki wonsa kushimuna nindi mwalala yena mama yindi wa mvweli mukuluwa munshidi indi mwani dikushimuna muntu wejima chaku mubaba omuna mwivumda mama yindi udiyena chisemwa cha nshidi taindi chisemwa cha nshidi chatashika ngampinji kumbaba omuntu mwivumda mama yindi taindi heno yena nafumde mwivumda mama yindi nachikide kukula inema nisema chanshidi chinekana kutachika chikwikana kumbaba umuntu mwivumda mama yindi dane kana kutachika chisemwa chanshidi nicho chinogwikana na kutia kwena kono idinena ya oshanga omulunda nao mwana kamutupa nena imutupa taindi man
china lumbulu kumweno mulongana mvwali kuna kufuma hii akwanshiti inga dichi chuna chuma china kufuma kuduwena hakwira chikali chalonga chikuchesheka wanyi man mwaninza mbichwa naso ikuku mulonga yuma ina lumbulu kinyitondu twamonanga mutondu wa machinga kwidika mutondu wa mbo hiwo kwidika orange ndikwishi yuma ikwawo kuchinga weno mutondu wa madikana kwidikako dichini kudi muncho chochi mukufumina yo kutouch kunyima kakula adama ivaro atacha kana ya kutonda kana kuputola yala na mbanda china tondu kana kuputola inshidi kana kuinza mpata ya munu mwishina mulonga yena adama eji manawa ichikara kwanshidi ichikuinza mkanda wa Roma chapter 3 mu verse ya 23 verse ya 22 na 23 na mulonga ikwekala kwa ambulanchuko mulonga anchu ejima anaputoli anakanga nyushikamashikira lubanjira kulema kwanza ambe verse ya 10 nawo kose niwalongela numuko dichi di muna lumbulu kiri ejima chinekanda kuvwalika akwanshidi hiko du niwo munalo nkudichiwe na wanchu anekale anyana kadi ya boro chwavarikanga anyana kadi ya boro dina wana tenewe mukanda wa Nzambi nawo akwakujikwa muchizungu nawo children of disobedience abulangu ikala na kumovaila yena Nzambi mwani dichi tunavarikide echo chudi akakufumbukila Nzambi na itongojoka yechu na ilwiru yechu ya atama hiwonsaona kuidika mkuhanda kwechu nao chwadifwana na satana weranga ime atama tahindi man chudanya nindi ilwiru yechu ya atama ilekade wonsa kumwekesha china chisemwa chanshi dichi tunavarikina chutahindi man ne kutala mukanda wa Nzambi chukwana kuchulumbulira hadi yuma inekana kuilukao anju ejima yamwekananga kuya mukanda wa Efesesa chapter 5 ya mkanda wa Efesesa havesi yetu ya 5 na 6 kokuna asone ku neimwe nimu nawo mulonga mweruka de chalala nenchivumbi era muntu wazonda muchima era mkwalwisu wa muni mkwakupesha hakwetu uswana muanta wa Kristo na Nzambuko baya idimba kudi muntu na mazo ako yemeshako mulonga yumi diwenjelanga kuzuwa kwa Nzambi hade akwakujikwa dichi kwenda kunana kuchulumbulira iyuma yechu nerukia ivombi yuma yechu nakumona ni munyikwakwa anchana kana kudikama ni munyikwakwa na konga yuma yatama ukombi yuma inambushoki yo ide nani akakupesha nengini mkupanda na yuma inambushoki na wenana ya kwetu uswana muanta wa Nzambuko wena ane yanyana kwa kujikwa dikushimuna na avali kudi diabolo yuma nawa yo yekana konga muntu wejima chinga ekala na kuya chingeka na kuila iyuma inekana kutenewa hena mulonga na avali kudi muntu wekani mukubula kumuvaila Nzambi nyina nawa nekadehe mukwa kujikwa dikutena mwana kadi diabolo wabulanko vaila Nzambi dichikuvalika kwechu dichikwekala kweno kumwana tunasage mkolombi dichideno tunamonde kamana baine anchu ejima maseki ya anyana kanzambuko twavari kanga chudi anyana kasatana no chineri twavari kanga muchisaka chanshidi cho chisaka cha adama ndi nshidi ya afumi ni kudi satana ndi mwani satana diwalete rinshidi hi muntu akuyiteja nshidi kuikala mwanta wa muntu ndi mwani dichidinu tushinshikenu hansangwi ya kutenda nao anyana kanzambi ne mazu mwatanga mukanda wa Yohana wa mchimu nao kweni kudi kuchweru kilanga anyana kanzambi ni anyana kanyi kadi ya bolo tunamonde chekala wa anyana kadi ya bolo eranga ujila atwamba nga ya mwakamanga Nzambuko atongojoka nga yume akuditisha wenu kwa dichichuichuwane ndino mukanda wa Nzambi anyana kanzambi anyi ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Todos somos hijos de Dios. Pope Francis has said that practicing homosexuals will go to heaven. Professing atheists will go to heaven. And Roman Catholics have bent over backwards trying to defend him. Good luck defending him this time. Welcome to the program, ladies and gentlemen. My name is Justin Peters. I hope that this finds you and your family doing well today. I want to thank you so much for joining me. Pope Francis recently did an interview with Norah O'Donnell of CBS. And in this interview, Pope Francis explicitly
denies the gospel of Jesus Christ. Watch this short video clip, and dear friends, there is no way to take his words out of context. There's no defending him this time. Watch this. When you look at the world, what gives you hope? Todo. Everything. Uno ve tragedias. You see tragedies, pero ve but you also see so many beautiful tantas things. cosas lindas. Uno ve madres heroicas. You see heroic mothers, hombres heroicos. Heroic men, men who have hopes and dreams, mujeres que miran women who adelante. look to the future. Eso a mí me da That gives mucha me a lot of esperanza. hope. La gente quiere vivir. People want to live. La gente People va forge adelante. ahead. And people are fundamentally good. Fundamentalmente buena. Todos somos We are all fundamentally buenos. good. Por ahí somos un poco Yes, there are pícaros, some rogues and pecadores, sinners, pero but the el heart corazón itself es bueno. is good. So when asked what gives him hope, Pope Francis said that everything gives him hope, and he says that we are all fundamentally good. The Bible would beg to differ. Let's look at a few texts. Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Indeed, there is not a righteous man on earth who continually does good and who never sins. There's not a righteous man on earth. Unless you think that's not enough to make the case, well, let's look at Romans chapter 3, verses 10 through 12. The Apostle Paul, writing under the inspiration of the Holy Spirit of God, says this, "As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands, there is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become" what? Worthless. There is none who does good. There is not even one. Dear friends, there is none righteous. Enu hakachika wanchu ama wahi ni antu atama. Enu mdu kwiseka didi? Antu ama wahi na antu atama. Enu mdu kwiseka didi? Kudama wahi. Enu mdu antu ama wahi ndi? Yenga. Leje ni kuyuma iye diya raisa chune leje shimitongo shogene mdu muntu wa muwahi. Muronga nzambi chale ngeri muchu wejima wa mweni neyi wa muwahi. Dichi chengina wa na fumi dehi kunshidi ni dehi na wa mwini wa kufuma kudi mwanta Yesu Kristo. Dichi na mweni amikumana ni dewa muwahi mwakani kali kuni kushakamanire rungana. Hano amaseki hekala antu ama wahi ni atama tahindi hekala wantu atama. Ine antu ejima hekala ama wahi. Antu ejima ama wahi? Nenga. Nemwe. Dichi muntu ukwiya ni muntu ama wahi? Ine. Enu mawashine ntu dama wahi eju. Indi muntu ukuchukana ni muntu ama wahi? Ine. Enu mawashine ntu dantu ama wahi eju. Mrama nindi? Nenga. Chengi nawo kwira uvumbi chinje. Muntu kwira uvumbi ne chume za chwahi. Ine. Nei muntu nei. Muguhanda kwetu amti yako wa. Inema. Ene mukufalera mugo yakudi. Ifukudi nda Yohana itu ne mukora kamufani mugo yakudi. Amenene kufalero natera ko yakode nzambi. Chuma ntule tshamu yakudi nzambi. Mulongana mukuherera nzambi. Mukuherera nzambi ne chuma. Na mukuherera nzambi kwilukane di nzambi amwarengeri. Kaha di wanyikanga yuma yejim. Disi na mukuherera ni kuhanda kwami na kuherera kasi nikahinjukire kuchikasa cha chidiro. Michina dinga na kukula ino ndi kansi nerukiri nami ndi namalengeri kudi nzambi na mukwererera nzambi la ina adiku ya muyurune na afiru. Ni Ayudeya ni Nikodemo. Mweruka ne Nikodemo mukwererera nzambi ndi udiko. Ilanga chairi kudi mwantesi na ufuka mlecheri na Nikodemo aterere kubalmuka munka. Mumuchema. Nokwerera Yesu kulonda kaimbo. Mwantesi na oshu mukando wa 1:14 verse 6 nindi. Ami aminjila ni walala ni wumi. Kosi muntu ni mwokulinza kudinyi. Kode nzambi. Chinga wokuitira mudiyene. Muna oshi ni moka ya kudi nzambi mulonga. Muna mukwererera nzambi. Mwatera kudi chole na weni kudi nzambi. Kuitamba. Ine himwe. Dichine muna kewe kudi nzambi mwatera kuitira kudi. Chinga kuhitira mudemoni ndi Yesu Kristo. Ilanga anuke ni mazima osha. Mamushamu Yesu mitongo zakaye. Mwade. Muna anuki neto? Mwade. Mamushamu ye? Yesu. Nechina china kumfumisha wantu Yesu ya kushawu Maria. Nawe mama ya nzambi wenda utule mbele letu akanshiteke tata akanefude kufa kwetu. Maria na teru kushisha muntu kudi nzambi. Ine mwa. Nicho china kushimula nao antu ejima anyana kanzambi. Anyana kanzambi hiyanyi. Kosikana mkanda wa nzambi.
mane kutwale kaona kushinshikana kutala nga anthu ampata muni mwishina kutwale kaona kutadika na wena yanekala adanyana kanzambi langa idi chiduko ne ayudeya ni wena di chadinga itongo joka uchenotu kutala mukanda wa Yohanu niko ya mukanda wetwa Yohanu mu chapter 8 chona kuanda anekade kukala hada ayudeya wena kwawo kukenga kumwana ya kwanshidi na kutonda kumkwela mwante Yesu Kristo wena kuchikenga cheno chine anekade na winyi munchima yawo na mulonga nzambi yena diwa inkeri wena inshimbi dichi wena kwa uchinela fumba kuda Abrahama wakiswiriro kudi nzambi wena kwa yanyana kanzambi mulonga Abraham nga iranga mwante Yesu Kristo akufumisha ino itongo joka hakuyina ta ino itongo joka idi chenocho nindi chatera kukara chenocho kwa kuile chatoka nindi neni kutanga mudu weno omazu mkanda wa Yohanu chapter 8 verse yetu ya 42 na ushika verse ya 46 kweni kunao Yesu akuyira nindi nenzambi tata yenu mwadi kunkenga mulonga minafuma kuri nzambi di kunenjiri amina inadinjira mawenuko yena di wantemeshe nyuma mtemeshe rukukula anju na kuifila wena koronda mkuwelele muna verse ya 43 muna kange nyidu kuiruka muna washanga chinafumi hakubula kutia izudami enu tata yenu ndiya bobi mwakenganga kwila mwafuila ngai tata yenu yena wadinga mbanji kufumisha kutachi yena hema nanga muwalalako mulonga mudi yena imwekala walalako chawashanga ya kutswamba wawashanga yindi yomweni yena intswambi itata yacho enu mwabula nga kunkuwelela mulonga na washanga walala kosikana mazwimu na tangi hanu hadi mukanka wa wanju ayude wena adina kumona mwanta Yesu udina ukonga ihaya misha injikijiro ya ivulu ya kumwegesha nao yena wadinga wambuka na wena yena wadinga hinzambi ilanga wena anakanganya kumumwa nao hinzambi adina kuite anakutongojoka ne kuiji wena hiyanyana kanzambi odi mwatongojokelero wena ilanga mwanta Yesu nindi hiyadinga nyana kanzambu adinga nyana kanyi kati ya bobi cho chimna nawa na kutongojoka nao hiyanyana kanzambi ilanga mkuhanda kwao ibiru yaina kumwegesha nao yavuarika kudinzambu kutaindi mkwanda kwawo yiruri akuditena nawe yanyana kanzambi ilanga ne yanyana kanzambi ku yiruri chinga imwekesha mulonga moncho one kali mwana kanzambi akwira yekali mwana kanzambi chatatine china kutena imwanta wetu Yesu Kristo ena nindi chinga ekala na kumkwela yana dishawa kwetu adina ntadi yena kuileja ndi ya mkenga yenako mulonga hena mkwele luko anakanga nikutia mazwanda kuitena imulonga adi wao shade kufumina yo mchapter 3 nindi chaswejele nzambuke ngampata muni mwishina wa hede ni mwanindi umuho kuya chapter 6 nindi muntu ukwenza kudamini kumutemu nako akuilumbulira chengi mu verse ya 40 ya chapter 6 nindi weni udi umuchima tata na kengi nindi anchu ejima ashinshikanga mwana na kumkuwelela akamonu umwa hanya akanamna kaisangula yefuda 10 dichimazu na alumbulu chuchu kuchaka shinshimazu wenawa kudu wena sanga kontu kwa kenga kumkuwelela ne ishida na afumina ileji charumbuluka ninde mudi anyana katata yendi ya bolo yena wema nanga mwabula kwikala walala itata ya kutswamba dichi anyana kanzambi wena nekadena kwambuka na chenocho yanana anchwana monukala kwao na kutonda kukana mkwela mwanta Yesu Kristo na wenjile waikabili wena nshidi jao amkudikira mtondo wa kulusumro wa wena wafili amjikele wasanka wahanda kulonda kuyingisha wena ndichi munalo muri chachuwahi insangu inateka ni nakashinshi ni mumucho munenzu nikichunati kwesikana mkanda wa nzambi muntu nachweshingahi kuikala mwana kanzambi kulonga kuti kufuma kukuikala mwana ka satana kulonda uchweshi kuikala mwana kanzambi kuichi muntu nachweshingahi kuikala mwana kanzambi kero yena wavari kai mwana ka satana mwane tukushinshika mkanda wetwa Yohanu na kutule chaka shishi hadi ana acheshi kuikaranya na kanzambi dichi mkanda wa Yohanu chapter 1 verse yetu ya 12 anakutuleja yeno insangu ya kutena ne chenocho verse ya 11 nawe njiri mwindiyo mweni antu indiyo mweni ya mtambwe loko ilanga ejima mtambwele wainkeli wanta wakuikalanya na kanzambi wowe nawa akukuwelela
ijina dindi na wena chavwalikiro yavwalikiri kumashi ila mwatongwela ngao anchu ila mwavwalikira ngao anchu avwalikiri kudi nzambi lichana kuchulumbwila chakashinshena na owekana kumtambula yena mwanta wetu Yesu Kristo weno ekana akuwelelele hadi yena diyo enkeru wanta okwikalanyana kanzambi ndikushimuna ikudi uchengi muntu mukwana cheshu kwinka wanta kwikala mwana kanzambi kuchinga yeno kwikana kuwelela mwanta Yesu Kristo kukuwelela yona cheshu kuwelela hadi muntu era hadi chuma era twasha kama ngachwa na kuchikuwelela cherukanga netu na azei tunamoni kuzeya kwa chetu ichi kutonda ukana kushaka machwa mchuna chikuwele dene chikuikana kuchunokesha kwetu tukushaka mawya kuikana ukalako diye ichi kuikana kushinda mina chena china chwa moha muni mwanta wetu Yesu Kristo munchwana achweshukana kumkuwela mwanta Yesu Kristo ko chaka adi kuikana kumona ukara kwa dina ako chaka adi kuikana kumona ukara kuindi kwa nshidi dichuma chatachi kwa mana chinga yena ekali na kuchimona nindi mkwanshidi na kumona no inshidi indi china abule uchwesheke wakufuitira kudi mkwa udu wejima era kudi yena yomweni indi era kudi chuma chidi chejima chwana maseki yikadi mali yikadi yo maikonga yena yomwendi na chweshukana kumfuitira adi yena inshidi jindoko chinga ho yu Yesu Kristo dichikumona imweno nini kukara kwa nshidi nizambi nao mukanda wa nzambi anachuleji Masamu chapter 99 na verse 3 nawo yena wajira Masamu chapter 68 verse 5 nawo chasha kama inzambi mwindi mwajira no mwasha kama imwajira ni yena yemweni wekara wajira ichana achweshukara kutia shanako kudi etwa kwa nshida kwa mpata yano amaseki yana afumukanda wa Amos chapter 3 verse 3 nawo anchayede akuchwesha kwenda hamu ngaichaka adwikala na kutia nshana dichuma chuna kuinza kwenda dichichinga muntu ekana kuchuma na nicharara mindu mukwanshiri yadi ubwambo yadi ukundangana na nzambuko dichikumana imweno chinga nawa ekana kumona mwatera kana kunungai kukundangana mate chinga ikari kunungewa na yena nzambi amen kweni kunungewa kuna kuinza kuitira mudini kuna kuinza kuitira mudiyeniyo mwanta Yesu Kristo unekade na kutenao mudu wenio na wenjili yeni wenjili na kutenao mweni mukanda imwanta Yesu Kristo yanafumana murumbulu na washaka minu munu mpata munu mwishina hakuvari kanzamba kutonda ukana mjimba kuvari kampata munu mwishina kulonda kwa mwina anchu eshima kwa mpata ya munu mwishina dicheno muntu kutonda kumwana ukara kwa nshidi indi hakukala mkwanshidi na kuitejamu hakutonda ukuwelela mwanta Yesu Kristo yeno kwikala na kumona kumutenda na mwana kanzambi ichine muntu kubula ukuwelela mwanta Yesu hakwena kupomba kuchipompero cha mission ndikuchi kuchipompero cha katolika ndikuchi kuchipompero cha CCC yena china kwena kupomba iho hakwikala mwana kanzambu ine ichi kuchweshekako ichi kuchwesheka kufuita mali kuchipompero kuishi na kushamali muna mwatinanga nao mu pastors basket ya mulungu ona muntu ana mali anachweshwa kumbaru muna ikari mwana kanzambi ine ichi kuchwesheka kumulonga kukikanda kumkwela mwanta Yesu Kristo dikuna chwesho kuleta wa mwinu kudi muntu ni wa mwinu na wana uteni chaka shinshi mukanda wa nzambi umukanda wa Efeses chapter 2 verse 8 na wana ya mwini na luho koko kuwelela yicha kudena wenu kwicha kunyidimu kulonda kubuli muntu akudisama widi verse 9 so kukwe kupompero dine hinyidimina kuzataimo nekadene hinyidimina kukana konga yena ila malana kufuita muntu kuchipompero inda mwiko wa mwini hinyidimu nina nekade hinyi mukanda wa nzambi na nyidimishenu ngafumishe nuho ndimbayi karako ina atweshukiretera wa mwini kuchinga ho mudimuna azatiye yena mwanta Yesu Kristo tunaseki mwanta gifu chukunkulenu nsangu yetu na kushishika hadi nsangu ya yuwai dichi tumanishenu tunamoni de kama na antu ejima maseki hiya nyana kanza mbuku kudi amu chinga wenana na dimoni kukanga nyana hiya kwanshidi aneriuma ya nshidi hera uvumbi hera kutramba hera ukombi hera kuchungula kwao chikumona kutama kwanshidi jao hiya kusha chikwele cha mundi mwanta Yesu dichidino hada hakuda ntwana kutumona chainu mpinji anamonde kutama kwanshidi jao anaokenga ekali mwana kanza mulonga wena hada hana akuli na kutongojoka nao chatenga kwa kupompao indikichinera mvari jao ya Kristo nuwena nekade nyana kanza kwiji insangu nyumuko ileja kungula mazwechu kulonda wena atweshi kuikala nyana kanza mwanecho chinekana kutia mkanda wa nzambi kutala mkanda wa ngarija
anakuchuleja chakashinsha dieni yo maichu na kutena kwena kono mkanda wa ngarisha mchapter 3 ya verse ya 26 na mulonga mudi Kristu Yesu enu ejima mwiradi anyana kanzambi na kukuwelela dichidi chuma chinachoishi kuleta kuletesha muntu kwikala mwana kanzambi na kutambula kulonga kumeso anzambi hii kwikana mkwera mwante Yesu Kristu mulongade mkanda wa Korinda mchimu mchapter 15 na kuchuleja nsangu ya iwa ya kutena mwanta Yesu Kristu nawo yena wekanda kufokola nshidije chetu amusangwiri mudafu yefukuda mutisatu wahanda dichi omuntu nachoeshi kumkuwelela nafumi mukanda wanzamu Timotheo muchimu chapter 1 verse ya 15 nawo izo ide datera kuwelela datera kutambulewa chikupu lero nawo muntu mkuu Yesu Kristu Yesu enjili unu mwishina na kwa mwina akwanshi dichi ochidi chuma chinekade na ukengeka kudi antu ejima ampata yahanwe seki kuducheng mkwao mwatera kukaraye muntu na kuilaiko diana afumi mkwechu kunneruki kapostoli Paulo neruki mwa Filipu chapter 3 avesi ya 9 nda kanwani dimudiyena baye na kulonga kwa mama weni kwa kunshimbuko ilanga na kulonga kwenza kukuwelela kwa kumkuwelela Kristu kulonga kwanza ambi kwenzanga kukuwelela dichidi kuna cheshi kufumi na kulonga kwanza ambi muntu kwikana kumkuwela mwante Yesu Kristu indu wakabira diena wafwilila nshidijinde amujikire ilanga wasanka wahanda konda kumuyingisha yena hanyuma kumwona kukala kuingia kubalunga muchima nokana kutonda kumkuwelela yena dicho kumkuwelela yena mwante Yesu Kristu ukuwelela yeni nsangu yaiwa yakutena adi mwante Yesu Kristu na wafwili wasanka wahanda yena omuntu inatweshi kumona umwahanya akadina atweshi hadi yenu mpinji kwikala mwana kanzambi na kutambula kulonga fuma kudiyena nzambi mwani tunasakiri mwanta ampinji yenu konda streshi kuhanjika ansangini yasweja kulema nankashi udena kwechu mawana mpinji yakuchutia na kuchumona mwifudi ndalelo tunasweji kuisakirira ilanga tunailombi nechu ikale eno asongama babale enu mulonga nechu munati chitunadingana kuhosha kamanano amaseki hadide intangishilo ya satana udi intangishilo inakwati antramavulu nawa anaizati shikudinka winyi mwinchima yao na kudimona ne wena adichachi wahi wena yanyana kanzambi wena na kutongojoka nehi hiya danyana ka satanaku ilanga chuna atangi mukanda wa nzambi anatuleji nawa komana antu ejima maseki hiya nyana kanzambuku anyana kanzambi diweno ana dimoni nao ya kwanshide ya kushachikwere chao chejima mudi mwana kanzambi mwanta wecho Yesu Kristu ana ejima ana kani kukwera mwana kanzambi Yesu Kristu hiya nyana kanzambuku hiya nyana kadiabolu nechina oshimu antesu mukanda wa Yohano chapter 8 kudi ayudea wena adinga na kudimona nao hiya nyana kanzambi na nochineri nzambi wa mtonderi Abrahama kuikala kuitachikila munza wao wa Israela ilanga mwanjesu nindi Abrahama na atweshi kuibalo muneno kuronda mwikali anyana kanzambuku yena diwenjiri mwantesu amaseki kulonda atweshi kutubalo muna echu twadinga muwanta wa satana wanshidi atwishi muwanta windi wa chejeji twikali anyana kanzambi tunafuri tukushina lwiho eyi mukwechu eyi udi mwana kanzambi tahindi eyi wekala de mwana kanzambi tahindi anuka kumazo adu mukando wa 1 chapter 1 na verse ya 12 naudi ejima amutambwiri Yesu ayinkeru wanta wakwikala anyana kanzambi twalenu mazukumadunga ejima aheseki mutena wakuito nyekela ejima aheseki hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu
aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka.